Evo nas na početku orijentiringa na Divčibarama, kiša pada kao blesava, tu pričamo sa nekim malo jačim orijentircima, hoćeš nam se predstaviti? Ja sam Vukašin Mijajlović, takmičar u orijentiringu, evo čekamo start, kao što rekli, kiša bije kao iz kabla, ali to nas ne sprečava da startujemo i da trčimo, damo sve od sebe. Da, kaži nam šta za tebe znači orijentiring, šta je on doneo u tvom životu? Pa orijentiring je doneo mom životu mnogo dobro društvo, sport, adrenalin koji definitivno skače po čoveku u ovakvim trenucima, dobre trke, uspeha, medalja, takmičenja u državi, u inostranstvu, mnogo kupova, turnira i dosta lepih trenutaka, dosta uspona. Znači, jedan sjajan osjećaj. Sjajan osjećaj i ne znam čime bi upotpunio život da mi nije orijentiring. Kaži nam, koje su recimo prednosti i mane orijentiringa u odnosu na trčanje? Pa, trčanje je sastavni deo orijentiringa, ali često nije odlučujući, zato što je veći nivo pažnje i te psihičke aktivnosti, snalaženja u prirodi u orijentiringu, koji nije toliko potreban u trčanju, već je samo kondicija i snaga bitnija u trčanju. Takođe, znači, sastavni deo orijentiringa i trčanja, kao što rekao, nije presudno, tako da imamo taj drugi deo, psihičku aktivnost pri takmičenjima, koja je u ovim trenucima naročito bitna, zato što pada pažnja i koncentracija i može doći do velike grešaka i ispadanja sa rute. I znači, preporučuješ orijentiring svakom da proba, tako? Bilo bi lepo da proba i neko ko se bavi aktivno i poluprofesionalno amaterskim trčanjem da proba orijentiring, jer dosta je zanimljivo i kao što vidite, lepo je društvo, lepo je druženje, lep sport. Da. Ja preporučujem. Hvala ti.